16. veku. Prvo se krenulo sa ko se venčao, pa je onda krenulo sa nekim drugim obaveštenjima službenim. Tako da ovdje poznajemo na ovim oglasima neke od najpoznatijih zemunskih porodica, njihove sudbine od pa do smrti i pomena. Evo, odmah vam je poznato dakle Stevan Karamata, koji je inače bio, ovdje imamo i primjer kako je izgledala jedna svadba, a bome i jedan pogreb dugogodišnjem direktoru Zemunske koji je jedan cenjeni stručnjak, cenjeni direktor. Vama će svakako biti najinteresantniji službeni oglasi, jer je to ono što je izdavala Zemunski sud i pojedina važnija preduzeća. Pa su tu oglasi licitacije. Aha, evo ovdje ima čak jedan oglas u kome moraju da donesu 2 kamena. Nego što su uglavnom izbjegavali da je plaćaju. I ono malo, znamo si ko, samo onaj ko ima para kupio je radio. Ono su, kako se tada živelo, tu su mogle, traži se posao, nudi se posao na primjer, zatim iznajmljuju se stanovi i otud saznajemo i kakav je bio standard u zemlji u Beogradu. Ovo su placevi na prodaju i to je interesantan ovaj deo. To je sve bila Strugara, Binder i Bolgar i onda je to isparcelisano za... To je isto isteće. I tolika je bila potrega za stanovima, mislim, pristeo snaži posao. Što ne želi posao? Sve jedan, možemo pravde, može i tako. Eto kako su se sve stavili. Može se reći da su Beograd i Zemun u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, koji su za kratko vreme, znači od svi naseljavaju Beograd i Zemun. Kao u gradu Zemun je bilo 13 stanova. I ovdje imamo reklamne oglase koje nam pokazuju veliki broj fabrika, najviše tekstilna industrija. Evo do 20. Pa onda čuvena fabrika čokolade, Pešvažurov, koja je nastao Soko Štark, asfalt, šta se sve nije proizvodilo, koža se prerađivala, postrojenja i davo je privrednicima, bez obzira da li su u pitanju za nas, posao dakle ne ide, ako je posao dovoljno razvijen, zašto bi ga prekidali? Evo, vi znate da je kao Luzov najbolji svetski pevač ugao, ali možda niste znali da se rodi u Srpskoj bašti. Zatim imamo